Yeah, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Council Ghatarwana Daurge Sate Fasal Faswana Rasmi Amjasa Rabun Orbuda Maraba. Me to Koramaki Dihe has me Rasa Varudan Negara Befro Koram Hamahima on Kuriganda. Agenda to make it me agenda Fascon Hushala. The agenda. Wherever we have from Tifakum Fasi. Agenda from the September, they have service one of the Devon Mars City Council Hatarwana Daruga, Sate Fasas Hatarwana, Rasmi Amjasaga, Yamia Fasconosha. Wherever we have from Tifam Fasi. Agenda from Tine. Council Hushala Kantata Nimuma Benova Huria Modamata Himenegota Tayarkova format Fascon Alvado Hushala. Deputy Mayor. Shukriya Mayor. Alvado format of Badalaruga, formatuga or Gotung Council Amuga Vaida, Lamarcusi Ganunuga, Councilor on Difawa, Bar Warabuda Haniwakan Dagota. अने मी काउंसिल फॉर्मेट होशाला फवानी कोम्मे गोतका कोम्मे हैसियत को वीएस काउंसिलर को बेनुवा कोम्मे गडियग काउंसिलर मसले होशेले ने गोता यह aboda ओपन को बावंग उन्ना मसलेगा वकी कहाला इजुरात के लाभ वकी गोतका येति बट्टन कुरंग वकी नतीजा हासिल कुरंग गोतका अलगोडंगे फॉर्मेट फेन्ननी हेमा अलगोडका एक गोतका से फॉर्मेट गोतका तायदन कुरे वारदन्ना शुक्रिया Abashkar Deputy me. I will say so then no. I will Deputy Mayor Fahab Kurevi in Nokuta Hama, me Fahab Kolam Benowani, Deputy Mayor me Vidal me Vahakan Alunama Furihame Tai Kura, Lamarkazi Garno Gona Botum, Neonani, CTA Fonua of the summer, me Councillor Ebenova coming Hushe Gotamoni. A councillor ko me Hushaluva kame me mayor agenda ko devan jehene kama gaanu ga bayan ko foundani mihar Hushala pe karda hoga ebove risk assessment en heduma me hengos me financial me ane gotum me balance hebelum tabeluma hengos strategically balance hebeluma me huriha belume asto hagigatuga ei councillor balance hecheno councillor Hushalani e dimave oi masale me Mars City Council and Evaguta Hushala Benum Wakame, me Councillor Hushala and Pushalima, me a council flowing a pang fast which a come of Banya, me mayor the Zimai, a Tamfis Kurung, a Tamfis Kuram Marhala, Varvarung, a consultant on Lava, financial consultant to na, me strategic consultant to na, and was me HR consultant to na, me Huriha consultant on this Lapa, me and Tamfis Kura Marhala get contact against Secretary and Menegota, the Guko me a Hushala Cantata and agenda for Evigan Gotaka, Nuni agenda Kuram, me Fursa to the Pambeno, Netia, a Kurihamanue, Vidalwe, Ekan Kurevena Gota, Etioti. A come this Fursa to the Bigan Dabutamoti. Every month, Ella on the book going it's like a Arun side on Kurava Kadana, Shukuria. Robert Shukuria, then Agan Michi, me Agon me Huriaban is Sakoi. Isako of FSB comment Netamu, the Agon Mikolomigane, him Agondo, so then if Mustabaluga, me informal course is Sami Kureveni, to be from his comment to Badam Vagam, comment in Yama, the Agon made it to be from Mega comment in a Kamabana, Koreanos, Kantata Hartanako, Islako, the Agon me Hushala, Hushan Dogaves, Kamatirasako, Bada, and Kurmaki Agon, they come about, I want to come to be from the Nufenanya, Ikimasadano.
ඉවන වන්න ඥාගොන් මහම ඇති අපි අමරාම ගෙන්න දෙහිම සිටි දාන් කුරිය දාන කවලගොන්ඩ එදෙනි මේ කොෂන දොෂාලා එරුගා බොඩන් ගමාතේ විස්නා ෆිකුරක ඒගොර තිබේ ෆුන්ස් ෆෙනෝඩා නෝ ඉතුරු ඒගො රුලියත් මාදොක්කම මාදුමාතේ කොම්මේ එක දාකන් උජේ මේ අගොන් මේ බෙලි මේ ෆෝමට් එක මේ ෆෝමෝති සාකවොන් ෆෝමට් කියලා දෙන්න තිබේ ෆොන්න ෆෝමට් එක මේ කරුදාව ගන්න ගුම්මස් කාල කිය තර්තිබේ දාන අසු මේනුවි තර්තිබේ දාන දියා මේක ෆසියතක හුණා කම් බදාෆා මර මිසාක මාදුමාත් තක ඔශාලා එච්චේ හොර දානේ මෂවර කුරුම මේ එච්චේ වදානේ ගොතෙන් නිම එච්චේ වදානේ එකාද අගොන් සසිය වණ ගොතක දෙන් කරුදාව නම් එට්ලි සොන්නන්ජේ මේ ඔශාලා උෂ එළුම් එක බයි ඔශාලා කන්දත්තවගේ කුරු හුදාසයි දහම සිටියේ දිනුම බල්ලේ එක තම තර්තිබෙන් අගොන් මේ මේ අස ඉම්ප්ලිමන්ට් කරා ඒ අගොන් හිඟු හර්දනා කරමසක තර්තිබත මුහිම කම් බදා දැන් ෆා කර කන්ද ස්ට්‍රැටජි අත්වදානේ බදල් දෙ මිසක ෆිනවඩාන එච් ජීරේ දැන් ඒ අගොන් ඒ දිරාස කර මුනේ එතාක මේ කම් බල්ලා දෙ වර්බණ මොනමුනේ දැන් ෆයිනෑන්ෂල් දිමාදාන කම්මයිතිය අනේ ඔය දානේ එහෙම කම් බල්ලා දෙ පාර ඒ ජහාදි මොනමුනේ දැන් ගානු ගොතෙන් දිමාදාන කම්මෝතිය එස් මිතන බල්ලා දෙ එක ඔත්ත බලම් මොනේ මාගොන්නේ මේ කවුන්සිල්ගේ මේ ඉදාරි දෙස්තුම් බලානේ එකම වෙදිකෙන් ගානු ගොත ඔන්නන කියන් කමෙත්තෝ මේ බොඩ තර්තිබ අසවන් බේන වෙහනම්ස් අංශගේ ලෆානතේ ඕන කම කරා මෙහෙන තර්තිබ දෙන්නවස් තිබේෆෝ මෙතන එච්ච උෂාලාෆි අලගොඩ මේ කන්තත බලානේ බලාෆරන් අන්නන් ෆියුචර් ගස් එවස් කම උෂාලාෆි අලගොඩ මේ කන්තත බලාෆ අලගොඩ අනකස් එච්චි අමරෆුද ගෙන්නාන එකම එක්ක එම්බෙන් ගුලිගෙන් මසේ කරන් බේනවා තවගොන් කම දෙම් ෆෙන්න ගොතේ උෂාලා කන්තක බේගතොන් නිම්ම ෆෙන්න ගොයි අද ඒගොතන් නිම්මමුග බලාෆා වාණ කන්තතකයි නිම්ම ෆෙන්න ගොයි කමග බයන් කොෆවා ගොත නිම්ම බරවෙ නේ කිනෙතෝ මේක ඉතුරු හදාස බේනු එවස් ලියන දැන් රිස්ක් එක වදාන තෝ බලාෆා උෂාලා කන්තක ගොලිගෙන් එවස් රිස්ක් වෙත්තෝ එන්නම එකම අලන් ෆියෝලි ගබත දැන් එක හියාද හොදන් කුරුම අස් මගසදකි මිහම් වර ඩීටෝ කොච්ච එවසාදක මේක නෝන්නන් තිබේ ෆොන්න එවස් මේ තන මේ ගානුනේ කොතන් මේ අම කොම්මච ලෙවෙන එහෙනම් වෙස් තර්තිබම් බේන වෙනස් තිබේ ෆොන් ගොත මෙන් ෆොන් නොනි අලගොන් හැම මේ පේපර් මිහාර මෙන ගානේ මෙතන ඩිපොට් චෙදා නැසම චෙදා शुक्रिया मैं ऑर्गेनिक्स कबूल कर मेगे इंटेंशन ना की हिंकम ऑर्गेनिक्स कबूल करने ए वाने काउंसिल गए कंजनो मी आमुको ऑफिस तक हिंगार वैसा दी हिंग एसो इता होगा वैस बोर्ड घुसाला एचिस करदा है घुसाली में के मरब गिने फंसे तक देखा मरवना ही वनी बाय बेफ्रोंगे मी कंबडोंग ए हुरी मीगा मी मा उंदगु गोतक मेकम फेन्नाती है एकम अळुगंडा वर मीගෙන් अळुगंडा එක්කම පහගවේ මිසල්ක කවුන්සිල් අන්න කන්තත්ත මේ ओके हुशालम फसे गोतक बैफर मी फोनोनी बोर्ड सिंगा सिटी फोनोई मे बदलवंजनी एगे दें एग इन्नाने एकमको ए कौंसिद हुशालम वाकांत एकम अळुगंड फेन्ननी ए अदि सिटी एगे सिफाग फोन विएसएस एगे एकलेन हुशालम वाकांत वकिम फाग फेने कौंसिद एबगेने दें मे वरगिन फर एब फोनुवा कमिटी तकुं अण्णयरुग मी फेमवरं अण्णं अळुगंड फेने कमिटी එක එබ ෆොනුවා මෙවැනි කම තිමන්න මිහාර මේ ෆොනෝනි මේ කමිටි එකෂේ දැන් ඒ කමිටින් කවුන්සිල් ල ගන්න ඉරුක මේ පේපර් අලුගන්න බරනගල එත ඒ ඉරුන් හැම මේ හුරිහාකම් කරියාකෝ අන්නානික මල්ගන් ෆෙන එකම කවුන්සිලර කුහුෂාලුවා කමක මේ පේපර් අලුගන්න කැසේ හරගන්න ඒ වක්තන ශුක්‍රියා ආදම මර ශුක්‍රියා नाज़िमा डिप्टी मेयर මෙයා වරබඩ ශුක්‍රියා එවසාලෙග අලුගන් මේ තරුතීබෙක් ගෙතරෙන් ආනේ මසක්කේ කුරම් බේන නුවාති කී আদি මිතන් හර්දනා කරවව මේයර කරවව මසක්කතහ වරබඩන් අවදුස් මරහබා දන්නව වරු මිදනි මිතාග මෙජොරිටි කවුන්සිල් එක අලුමින්ගේ PNC කවුන්සිල් OMS මේයර මිතාගේ ඉන්නවා අලුමෙන්නගම හුෂාලා හොරියා කංගමක අලුමෙන් මරහබා දන්නව මිදනි එන්නවස් මේ අලුගොඩක බෝලෙන් නුකුරන් මේ එවස් කවුන්සිලර් එකන් එබේ ෆුලොන් කවුන්සිල් එක කුල්ලි ගොතක වියස් අදී නුන් ගොතක වියස් එබේ ෆුලොන් දායරා ගොරි කම්බෝඩ මහුෂාලන් මේ උදගුවාන ගොතක चेहन कमक एक अरुण में गबे काउंसिल का मी कमिटी तक हदाफ ए कमिटी तक अरुण हदाफ में दिरासा तक कुरा ए कमिटी तक यही तरीवान मिता कंसल्टेंट तक एबती
Egato financially ecce balanceunu kamu gavies adi ane strategically ecce balanceunu kamu gavies adi enun gotaka ane technically ecce balanceunu kamu gavies mitaga ane bedena fem waruge ane mi consultant uttaga almen naki ga masekke bakure ema nazima waste me faha kure vihen algon men committee maru halaga dirasa kura eruga committee nimmi gotuge hudasa report e council la flow yanushala eruga e ಗೆ ಹಿಮನೆ ಕಂಕಂ ಏಗ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮನುನೀಮ ಏತಿ ಫುರಿಹ ಮೆಚ್ಚಗೆ ಗೊತುಗ ಆಸ ಏನಸ್ ಮಸ್ಸಲಿಯ ಕಮ ಮಿತಾಗ ಕುಲ್ಯಕಂ ಅಳಗೋಡು ಇಂದ ಅಳಗೋಡುಗ ಫೋನ ಅಳಗೋಡುಗ ದಾಯರಾಗ ಮೀಹಕು ಎ ಬುನಾ ವಾಹಕೆ ಅಳಗೋಡ ಕುಲ್ಯಕ ನುಹುಶೇಳೆನ ಗೊತಕ ಮಿತಾಗ ಎಚ್ಚ ಫಾಸ್ವಾ ಇರುಗ ಫಾಸ್ವಿ ಮದೆಂ ಅಳುಮ ಅಮಲು ಕುರಂಜನೆ ಇಯ ingeto ema amalu ecce fast kof aden iyan amalu onna gotan amalu kuran e huriha procedure follow kof annam wire den marwan joniya marwa fe janaza nimi fe innani ekaya gotaka ekan tartibu nuwana gotaka algodo ekan kuriya gendam benuwati mi taayedunu kurani ema algodeton e counselor na fasehe wana gotan ekan kan onnam wani ege fahun kuran je ekan kan mitatere kurwen intizam taken ebore intizam to goteren alumen ekan kan kuriya maragalwan awas kuran benuwe jayete awas swana hama mitatere committee tangama edu defahar babwa mes timfar babwa mes awas kuranya be fon awas kurmuga jaage be mitaga terek ekam hushalam beenum waru gama kulli ekan hama kamen anne erage hushalam beenum wa gotaka hushalan jaago otumaki alode hitun ei ama counselor on mera ko maseke kuran fasehe gen dan kam ko to alode fene obrshukuri ade mi agon sama mar bodat hiyata balagen fe mi nazima de hiyada hama deputy de hiyada hama agone ni hama mar ragalo hiyada de devya suka edi mi mashwara kora mi agon mi mashwara ge mi riti sud mi gengole ne hembe mashwara mi gene ema mi rinech vidala mi nata me kurim ves mi koluga amal kura munda gote working session akan emena kiyagen hulwalagen emen discuss koggen mi kahala echi genesa nimma lafa den mi kola fast kuran hushala gotso I suggest mi kolon e gotane kas working session e bava emen discuss koggen meteni nuni eben gawad committees fonowen ekal gote sedda ne gote beenu nama ekam algonda ibani ham emmen tibegen sit koggen discuss koggen working session එක ගොවාලන් algon mi agon menan hissa ka fa group wada mi ha bodu echenno sati beflon mi beskal hiyala otia de vehma agon working session ko vidane mi miharu mi ecche fes badle genna ben fol kawanya ma mati beflon ko mi ecche hiyala devi ma agon angol henas mi formatuka ituru kolam ben no ni kolam ben wa choti hama de mi agon me hama agon hissa kol deva none ane gawada no mi kinge to mi format en asuga evs gawada ka kol kamen no me kamaki yanda masen hiyado ko de gawad commit ena mi ane mi den ane mi den algonda committee nimma chitoga mi format tak algonda devene asuga mi gota mi devasha algonda bone vene hena mi yada kota mi kurani ehma mi gawat committee fonwana mi gota tibe from men fulia gawat committee fonwana da kamen haftaga ade deputy da alodito mayor mi alodama mi eka eya mabodaka ebbassenwe mi gawat committee fonwanje evaro kamen no mi ki misaka alodme mi mitana miti mi genei alodme council la masale hushala alodme bunani council masale hushala ka kommen format onna kanuje hennames committee maruda nimma council anneru tige tibuna magadu mastaruda forihama wema nemuni egeto tibuna me ekan tige ti liefein gotun astu warabbuda complicate wana ka gotaka tige basmagu hori e alawata tige mundagu agotaki egeto ege beduga tige buna misaga council lom mali etimazen naganche or kame vejja malmenge banna ma flow ya fast kura rayitun ege maccan amal kuran je kamen e alumen nimma kama wanya me banna council flow ekan kura mi ekaya ka misaga buna kale almange istiraj fast ko istiraj action plan badalen anna ka hada kame ba kama wanya alun me banna council e badal kura hama miharu sabamen anna kankam gowaha kami dannawani igeto tiyagunen anengem buna kama wanya malumen nanna kama gowa ekam mibuna waha kiki kuriba misaga alugodu me ane waki kamen hushala eruga alugodu fast kuram beenuwa go bunawa egotan alugodu fast kuram hinga manuje mi hum madama media gosla alugodu ade ko bor campaign kurmuga jaga visebote council ja sabevu kur mihar tin gota fast coffee kama wanya evja ejaga dekan alugodu beenu mennuwe
alugod beenu wagotan ne fast kuran noni meyer beenu wagotan ane e waki chemita fast kur mo kuri ekama dekola misaka buna kanya mita alumge gurupa tite share kuri noni mita tere tite li kui ehenka mevi wege mita ka bodo campaign vi fetti media ga alugod men ebule mi enna hafta council baddalum ga waki gotaka mioni che fast kuran den ya dekola bodo campaign ngegane den alugod men nakan e fast wana evs magennan ema e fast wana goy fast kuran beenu wagotti ge liye hotumaki alugod amadan war tilakolli mi har mege to titi alugod ka kamoda sabu gotuga tilakolli ei dekola vestiga geldu wana gotaka titi otima ema ekama committee marilla nimma fanneruges e fast wan beenu wagonnu de committee nimmi go hulasa report ek gotuga ma yati nimuni den ya boss kur mafo committee of law tibbe be full na feni wada ganna gotaka vote levvi nimuni e magar gotaka balanjani mali yuti mazen naganche kametto rayito ge macha amal koranche kametto council kiya warge bure gofula ila wara kametto nunto edi safi alugod hitun yati saaf kannifa eko alugod men ka undu go dan kamen ninnan kommugodas council ga neldari ko harol men haradagnu kurwene council amdani nulibe gotaka ekmen nuwa kurwene rayitun ga macha amal koran je kama wanyal me council fast koran je saaf kon ekkan mi alugod men gaano weslif ema nigotan etoti alugod ya noreni e alugod hitun hama alugod men hama emmen ebbas kiya committee marwalaga alugod men mihira mege magad mastarutan hama e fulham kolla committee marwala nimmala fanne roti me tinimi alugod men understanding nimme goti manimuni meke anen hamada mabada dagote liyagen anen waki gotaka ekan kurang ekkamen non he alugod engane shukoi harbar shukriya deputy harbar shukriya renu de algon na horiya committee taka mi gota mi fodo ko daron angadana den pes committee ko mi badle gen men fuli hama akas badle gen ma gonne badle gen san ekas horiya be funna iduru echel dan noni hen kama oti hama e badle gen sen hama den benu mane ke algonda mi committee ma nimma fanneruga ke dankole tafsil ko chita as hol tartib ko das benu mane ei asmi benu war boda shukriya de viya ta kama nazima tividalo gota gonne hama war rangol hiya den devi ada deputy vidalo gota hama algon me egota committee ta committee fodo ko fon wada for change ken ben an vidalo algon me change ken sen an kas thank you boda thank you deputy thank you renu thank you nazima mi hulmade mi agenda tum hatare hulmade municipal service city council da badlu kunum ge marhada ga wati ay council ge dari hingun hardana kurma no mazafun hoduma benwa budget pass kurma med mashara ko gote nimma mi de item enge to onas enge item tere de fns nim hulma municipal service taka mi gosa hisabe mi hulmade council da ayman eche vidalo shukriya me ando airos mi eruge soti hulumale mi january savviyo goti hulumale municipal council city council badaw kuruma mi MOU ga soyekure ifoti den ege fahum me sound me ando afon den die ha meeting tak gan ka miha hisab aadewun ero ando gan first work meeting badaw kure finance ministry ya mi cities ministry ya city council la HDC kurewon yoga ando mi moliyakon adi noe nimegoten noe ei MOU ga soyeko fo gota wara bawaru kantattake change of hurumu sabon aundu men adi itura mashwara koffa kankan nimmonde egeterege itura mi HDC kuri goti MOU goti haste kawarka staff on gennaka gotake ege iturun aundu men kiyaga miharwani tinste service staff on badaw kureifa den egeterege miharu ane mi MOU ga hori ichissa mi eggota amalu nokure den aundu men adi itura mi mashwara kuranje farattaka mashwara ko irad kore wara abaha undu me mi goten nimmana wahaga dakkanje be funna wahaga dakka shukriya ade rabba shukriya ane ayman agon mes ulmade kantawka mi genei mi MOU ka soy kore gen di hama update benwana agon men emmen mes na gulun hori ragitun tak dirule tane agon hori ha men gulun hori ragitun tak dirule tane rayito na benova mi municipal service ta adinuma ke algon me zimma e komo to kos mi kumfanya ga daroge nutibe bene mi evve saadata ga rayito na kare rayito tibenjen council daroge e kanun guna gota kiwes ema emi honna benova hidumetta mi municipal service dinuma ki gaanu algon me zimma kofe kamaka bative
mihama mi agonmen sarkara wahadeke MOU ga agonda mi intihab kuruma kuriya MOU so kore votives enes mi raisu jumhur ever ekam benful wa rubas HDC ekama ibbar nude kan algon tibe far saman ka faha kora ama ayako mi raisu mi ajen kof meri mi ane mi cities ministry me dore ko mi kan kora gota sis ministry me samar bod masse ka bako henu HDC ke bar me kam kan nudibe ema algon hiteri mi har ganda ka mi hammas vege mi die mi kamuga mi sarkar finance ministry ya mi ane city council HDC so ko MOU so ko hemoti emeja dawlatuge purati mossata kon soyko fona MOU ka amadunu kora kumfunya ko masse kora kurumaki algons gabo kora to emmer algoten aneka hasako mi resi jumhuriya mi kota ekan koddevana kam live ko mita vidala fo kamaka HTC ngiti kol hede heduma kiaso algon deke kotuga ama mi sarkaroge nimutaka gonjum war kam ka algon deke mi kam ehme algon deke kotuga mi algon mi masakke mihawar pushkurar ekan noa algon da fon tibe sual korane mi kivegen to mi kan noege mole ehme algon teri medo algon mi tibe fon hissa korane mi kam noege mole sawaki HTC ebbar nudi beni den algon men ha war bodabes mase kofin staff lista emihuna benu dem benuwa inayataka hurih tafsir ko barabar dem bone kitan far bone ekam ege evves tafsir adi mihadan ham nudibe mi equipment list dem bone gemes ego list ko hida fan kehen list me ardi mi algon men na municipal service bone mebe funa ingevata nugonne me kanne municipal service ke kobaka municipal service taki war saaf ko gaanu ga bayan ko rafur kandatta ka waru e zimma gaanu ada ko bayaka maadam bes kamege ta dima jara to horiya zimma na ganjana algon kumfunya kunu na ganjane kumfunya daru ga raituna ka nutibe ben e algon hiteri me dama mi tibe fun na mi hissa ko menu ve hulma da kandatta ko se ko ta achi jadi maale ke bandaru ma city ke bandaru ke sama warat dati ka bori ni algon men hama mi vilimale ke tibe tebot to be fulum sama algon men etanu hama mi nerigen ebe fun nahin tan dekkumata ga ingos algon men hama algon da deputy mayor semuna baddo ko mi muni mihar hulmalen ba hamajum de algon bandaru kan tak hamajuni ma algon me ka koddena me ei sama sarkarun edige emu etanu nukume gen dieves mihar HDC mi kan koramun daati algon me di for word sarkarun di for word as mi meeting no kurage mi kama hore HDC amal kora goto ema algon teri tibe fun na me do mi hissa ko fa hama algon me hama mi रईस जुमहूरिया कहाँ दियानी अरे रईस जुमहूरिया एबेफन एब्बार दमे नुदे ई रईस गे वाउदे फुद्दु मट्टका HDC एब्बार नुदे दिनमकी अलगोन देके को तुका वर दातवतिस खामे अदि मेदु खादा तो हे अलगोन में हम मेदु एवा के हिस्सा करे एबेफन मादु मात्रका दे रात करे हम अलगोन में काउंसिल के लफे होती है हम काउंसिल लफे का हम अलगोन में कुरिया दान मेदु अलगोन मेदु कुरिया मेदनी ए MOU सोकोफोती काउंसिल का बात है इंप्लीमेंट करम फरकार को मसे करम मेदनी ए एफएस बेफो को याद होती है आधा सही कौन सा सही था शुक्रिया मैं अलगोंदना बेरु मैच की असु मी वरब मुहिम कमे के फेस 2 गवस बेगे ब्रांच इन जे फेस 1 गवस किने मी दिरिउलनी वेस फेस 2 ग इतन हास बय को बोले हैबर कं हास मी एताग दिरिउलन कने मुनिसिपल हिदमत है कि वर मुहिम में एम बेस वर बेनु माने च गणका बस्तकं अरांदा बस्तवस वन एहा बार बोर्ड एहा दूर डिस्टेंस एम दतुर कुरन अलगोनुस में दिरिउलन हो फेस 2 ग अलगोनगे ता मी ग हालता हो मी ग शकवा तक मी ग कंततं अबद हेमीमा वर मुहिम का फुरतम थाने लोकेशन है नगा बिल्डिंग ने बस दीगन थी म्युनिसिपल हिद में बस देवे मेरा स्पेस वन गए हो ना सिटी कौन जता गनी दे फाहाना बस एता कोम तिरी गई ना फाहाना से ने थालुला एमी हूं फाहाने बस तान को तान कनेगे एता गति बे मोजी पोम बस ए मी कंतत बराबर HDC का कोमस काला इनायत मीगा अम्मी दीगन ते तळगोन में कंतत कुरिय गेंदे ने रई तो वदस बनाने काउंसिलर की कोरा काउंसिलर ने काले में कोंकवेंगे कुरेवेने इतदवा के हरबेन रईतु न का हिदमत के नु देवे हरबे में हम नमगति बे भाई ए मैं कंतत रई सरकारों में हम HDC अंगे प्रेशर को के कंतत रईतु न हिदमत फसे हम को देवे न को हम जसु ए अलगोंदना शुक्रिया मैं और बस को कौन सा सैदा डिप्टी में और बस हमें अलवड़ितों जनवरी में होगा आलमें HDC या फिनेंस मिनिस्ट्री आएगी के MOU के साइन कोरी राइस एगोता बेनु फुलवेगें राइस ऑफिस से के तेरेगा मीडिएट कोगे मियदा हमें एकी गोता एकी मरुहलागे एकी बेबे फुलना एकी गेता मशवरात के कुरई अरुण मियदा हिसाब आदे फमीदी इमफोन राइस अलमेन्ना बद्दो कुर मितना बडागे दो हो राइस एक्को अलमेन्ना देखोन वाहका के वेस राइस के विष्णु फुल
Wisnu full horiga alumen na wara saaf gendi aluto alumen one last time alumen e baje hekanne rice of ya rice city yakun dannawan alumen mitiba hisabu ngero mitiba hisabu alumen miyada me kurawunu masekke bewunu baddalun taw adadu dekonu wahakata e befulun hissa kuri mawdumata alumen hissa kuran edunu mawdumatu ko tafsil ingene hen rice alumen city yakun dannawa aroda fene ei alodmen ekama koffer masekke fennan onnan chehene liya kiyomu alode hito fennan onnan waan ema alodmen ekamattaka kori masekke rice dannawa dima den ega alodmen den kuriyad dam wago ekolon alodmen saaf kod devwan kama alod gabo kurani ngeto ema aloditun rice sofian abaliyan ebeje alodmen miyada hamen alodmen kori masekke ega alodmen mi rice sofiyo ge tabaddalu mabbe mi HDC ga baddalun tabbe mitanu ga baddalun tabbe ega almenna libunu kuriyar maki koba kame awada miyada hame ayu safen no yade vestane almenna kanu libe ngeto embema me awada emma fo rice of be baddalun ga falu hawal kurmatta ka emma fo ko tayyar tabbe ni me fori ega fo council ayman ane huwa korwa wadage den huriya baddalun ma council ayman bayar wadagate ega fo ga huriya gotukum almenna kuriyarun libena kama ebe fulon fahi wahakata ke dakkom fo anikka sebe fulon ge wahaka biga badulage ngata awlo fenike midani HDC mi duden beno nuaka gotaka wahak me annani ebe fulon hitaka nara kala mi rajya ga raisu jumhuriya ge wadu fulake e nara kala gotaka ebe fulon ga amalta huritan awlo fenike ndani ema awlo fennani hama me rais sofiya awlo me me timeline hama saaf kon ege na gotaka city yakun dannawada barabar shukriya शुक्रिया डिप्टी मेयर मी हम अलगोन में मी हम मादंग क्या अदुनु मादंग होते बेफंगा अमल पुरवणी वर बोर्ड से बागे अलगोन में के काउंसिल तन वडा गति उन अलगोन में तन दियोम समा मी अलगोन में फेने के मदन क्या अलगोन में की देख हम जोकर गोतो को बाजा अमल करा गोतो मी अमल करो मदन डिसिन दानी बस ये अलगोन तो कबो न कोरा रागितु इंतिया पति बायका ते गोतो अमल करन जेना कम कबस एबे फॉर्म में गाड़ी दीफी गाड़ी का अमल स्कोर माने मौदम देमन जमादम डेंजर अलगोन भागे HDC की एक कानून बेरों नोनी कानून मती गति बेको तो मैं अमल तो मेरी मैं तो एक को तो कबस मेरा अलगोन में ना मैं दावत तुम बजट दीफी का मैं अलगोन में ना सुहर है बस नहीं दावत मसे कपड़ा कबस अवन देखे होते एक कानून असासे बुने हुल मालिया वी मालिया की अलगोन में नहीं तमिल से बता टंजेनी ये मिफार बजट तैयार करने रुका हुल माल से लाएंगे बजट ऐसी अलगोन में तो के मको तो बता टम बेचे ना बदर टम बेचे ना विस नहीं हो रहे विस ने एक मको मी विष्णुमकी अस्तु मी रीति को ट्रांसफर के रीति को मैं कंत तो किवेगेंगो इवरी कमा मी दोयपाय कंत तो कुरुंद अलगोन में काउंसिल के विष्णुमकी है ये माने का राज्य के हुरिया कम के मी राज्य के राइस जमहूरिया मितन वडागे में अलगोन में मिकंत कोद्दवान में विदाल वडागा ती मावेस आदिवस एमे एगे इवस काम के हितराम न कोराता फेने में हेमा राइसु जुमर हितराम न कोरा बाय को अलगोन में हितराम कोरा कम अलगोन का बाय फरा हम या नो एकम हिंगान कम हेमा अलगोन अब कोरानी हम अने डिप्यूटी में ती दफा पड़ दे गोता अलगोन में राइस लिया न दे मेहर अलगोन दफा कम याई के तो किन हदम भी मेरा अलगोन में राइस लिया फा लिया फैस अलगोन में हम मसके करम दाना एमओ घोर कांत तंफिस करम करंजे मसके हम करम दाना मरे बड़ शुक्रिया हमारे डिप्यूटी में इरशाद आदि मी कम अलगोन में हिस्सा को मी काउंसिल आइमन मी एजेंडा को दे बेती मरे बड़ शुक्रिया आदि नाज़िम शुक्रिया मैं मी अलगोंडो गबल करागत का मी देमे मेयो के वाहक फुड़ा की अलगोंडो इच्छा धन्यवाद बेन HDC की मी अने भर वर्गद बारक अलगोंड देखे निगे तो ए मी बाकी मी सरकार गे नुगे तो मी दिए सरकार के अलगोंड में फेनिगे दिए का गोतका अने एरुगे रैसु जमहूरिया सम बेन फुड़वा कम विदालो मंदी एकम कोई समय एकम एगोत कंडो एम अलगोंड मी फेने मी कानूनी गोतो अलगोंड में मी दिबिदी फहरी भारत का की मी मिहार मी मितनु के लीगल सेक्शन में मीगे अलगोंड में एडवाइस होदा फमी हिसाब उनदे मी कमाए कुरियता अंगे तो ए धन्यवाद शुक्रिया और बड़ा शुक्रिया हम मी अलगोंड में मी हुलमादे के मसक्कता मी हम मी एजेंडा ते अलगोंड में हिमेनी हुलमादे मी अन कुरियदा ने तो
ana mi agenda tele agon ma emana me ke mi hulmale benwa be mozfum benu betana mi dari kanta ta annati agon ham gabo korani rais jumhuriya ge ajon ko fatimu dati be mi hunna kare rais jumhuriya matin operate koran ka agon gabo dano kora rais jumhuriya mi high commitment rais mi hunne bi mi kan mi age municipal service ki rais mi ge wadanna ne hamar rangala kuri ge mayor ma ekko municipal service ki council ka deven hidmate e kumpunja ka deven hidmate no agon ehma de ya ko agon men abje mi hulmale bes idari bay mozifun nagma adi agon menge mi heritage bay masakata mi kurma bes mozifun benu ma adi mi public awareness itura hardana kurma bes agon me ba masakata ke koranja agon men mi bay council faratu agon abur dafa difa agon men public awareness singumu ga adi ya ragala kanu kuribe e agon men medo mi agon hoshalani ami agon mi mozifun nagmattaka mi agon approval de asu ema no mozifu ikke negum hulmale tim mozifuna media awareness singuma tim mozifuna heritage kantata de mozifuna youth development em mozifuna ga ane algondo bahushala mi ade nazima hulumale to miga DFI goton hulumale ge municipal service sa guligenden city council ge idare hingon hardana kuruma ema mi hulumale kani focus koggen to hendanno ada algonda smi agenda kurumuga kumasaraka mi di evve fasoga algon me mozum basene agenda fasero eba mi de tere evve fade algon badan agenda fasero ete fasogen ko meti ada ge tere mi gendani em algon do hoshala mi mozifun naga deputy algon hitum mi ane public awareness ke wahake ke miharu gagadaka hamas mi wani mi kamuga algodo suleta mi amu udaguduga ganuna gule ekiga algodmen public awareness kurmattaka mi detin ama gotaka ngete mashwaratake ves kuravij ega hiyawtake ves rajyega ama mi mikamuga ule bay beflom mitana ginesken alome beflom ge hiyadu sodafi එන්නමස් අවුල්මෙන් යා එකීග මිතාගේ මසෙක්කේ කුරුමට්ටක බදාදරු ගල්මෙන් මීඩියා සෙක්ෂන් උග එකම එම්මේ එකෂේන වරුගේ මොස්සෆුන්නේ එකම මී එම්මේ කොමිටුවේගේ මසෙක්කේ කුරාවර්ග කුදින්නේ අදි මිතාග නෙගි ෆෙන්නේ මිතාග මිතිබි ජුම්ලා තින් මොස්සෆු මීඩියාග එකක මෙහුන්නනි WDC යන් හාස්ස කොරේෆා අන දෙබේ ෆුල් මිතිබෙනි අවුල්මෙන්ගේ කවුන්සිල් එක කන්තත්තක ඉගේතෝ අවුල්මෙන් මූවට් කුරා හොරි අදිමාකින් බෙෆුම් මූවට් බකුරේ දෙවනක mi algodmen mi miharo MMPRC aykigas masakettaken eba kurang mi male local level lega mi faturwerin mi balaganna ka tanaka male hulmale vidimale hedmattaka e aykiga mi asar male ni asar tantanaki kobatlan denagane e tantanoge mawdumata tariha etchista mi bunadevena waruge fanni ane mi kudintake bina kurmattaka mitana emasekke kurmattaka algodmen been ane befuluntake beenun ebave ingeto e heritage uga wahaka dannone den hasako algodmenge miharo algona miyadu eba nasa mimahoga dihevana duwahoga kurin mi ane rajyega muli rajyam huwadaga bawa mi zuwanun hasako bawa godu kap mubaratanga youth minister sports minister ekiga bawa ingeto oyaro gulegoto mashwara koro vespen enmas komnafaro almejene almige councilor kamnane councilor Ibrahim Muhammad ekama allocate kore ekama hasa kurefa e kulwara vesa di zuwanun agulmor enkamge hasa kurefa sida committee of evs staff and algodmen masake kurumatta kamita gonen algodmen ami ekan kuram bala eruga ingeto engege mi huriya kamaka riya koffa algodmen masake kuriden hulmale gwa gadem fah kore me ege tafsila ka algodmen wadana ema mi jumla mi hulmale ga tim mozafun naiki ga mi hamozafun na total no mozafun nagan algodmen mi khushali ema algodo warabban hama ekama taayde kurang algodmen mozafun nagan mi ane fast kurang algodo hama taayde kura wahdanno ade agondo mi vote ka hada ngeto mi vote ka ada ema mi
वोट के बारे हुआ बेफोन के इत्तिफाक में आइटम पास सके में दी और बड़ा शुक्रिया बेफोन फ्यूल सप्ने मोल्ड से विधिमादे का हाथों निम्मा फा फ्यूल शेड फ्यूल स्टेशन बिंग कंडल में मशवरा होते हैं अलगों मीति का मी कमिटी फोनो मो कमिटी में बे कुता मी हवा को रन फेंड कमा निम्मा फेमा और हुशाला मीति मी एबर फोन हवा को रन फास्ट कर दो हम वोट के बारे हुआ बेफोन की इत्तिफाक फास्ट दिन हम मी एजेंडा टम हाई दिफाई वज़ारंग इधर बड़ा फागोता विधिमादे का अलिफान वो हिदमे फोर को दिन में बेनवा बिंग हम जिस दिन में आमेदो मशवरा करते हैं हम बेकन विधिमादे नो मी क्या मुली राज्य बेनवा दिमादे बेनवा ट्रेनिंग तक अच्छी दिन में एक को इतना हादम बेकन बेनवा तंकोले मी इमेंग तंकोला गुलिफिन तंकोले हिमा कमिटी बदलावा कमिटी निम्मावती इतने दिन फिर न कमा हिमा अलगों मशवरा पास कर और हिमा बाहर हुआ बेन इत्तिफाक पास है इश्वान ओके दिन अति अवन में मुंडन बेनवा मी तीन वाहा के और मुंडदाना मी हुकुरदु अने आसारा मिसके मी होलोगे अबदे इराद करे वे देंगे मा हुकुरदु के फहम मी मालेगा मी गनीवा नियावा मी हम इराद करे वे हमा इतनो के वाले देवे को तो हुरिया का मैं हुरिया मुको फागोन में मी तो मी इतना हुलवा दाने दिन अवन में मी बराबर मसकते काउंसिल में करे बनी दें काउंसिल में कमगा देवे बारदम हम और बड़ शुक्र दानो बजट पास कर म गया अधी हम डिप्यूटी मेयर अलगोंडा को हम इतना बड़ा हम कांत दबलवा अधी हम देवी रिशाद का हम और बड़ डिप्यूटी में हम शुक्र दानो हो इजे के बड़ा हम मी गुरी कांत दबलवा दे अलगोंडा इशा देवी हम ने एगोता डिप्यूटी में हिया अप्लाई कोता ए बदत साउंड में बगेन दिन हम मी कुरी याकोन कुराव तो कन्न हो रे हम इसमें मी एलिया इन्वेस्टमेंट के यही तिरकमा को मी तिंदा कन्वधि आश्रफिया के यही तिरकमा को मुल्तंग या कौन स्कूल के गोसवा का होते हैं मत का धन्यवाद दिन अगन में मी हम मियोधम हेतेरी मी वहाँ का तदिबे हिस्सा को दान में हम अगन में गिनफा बरा ते यही तिरक होदा में कमी कोरी दिन हम मी पूरे दोरसट तंग अगन में के कुरहम गंडेंग एम होना वा करे हम दोरसट त मी जहाँ दें अगन में यही तिरक फॉर को दिनी मी एपोल इन्वेस्टमेंट दे द करुफिया दौर जहाँ पे अगन में दिन इच्छी देंगे तो अगन में नारे नोना हम इच्छी तना हम खुद देने में हुए हम एक समय फाहा को हम कुरान दिन हम मियो तो इतना मसे कुरान दा मी हाइमन इन्वेस्टमेंट हम मी कॉन्ट्रैक्ट का नेंग इतने कम है बेफल हम मिसकिते भी अगन में दुनिया में इतने बदलते गए से कम सब को देवा कमट का बेफल समझ शुक्र दान हम कौन से के फरात और शुक्र दान हम मी वरब रहित दिमाग वरब बोर्ड मसकत में निमिगे मिदानी हम आदि मी काउंसिलिंग करे निमा फे कम दालगोन असमी अलगोन में के मी इम्प्लीमेंट करने में काउंसिल के मसकत में काउंसिल के बोर्ड अचीवमेंट का ऑन बने हम काउंसिल वरब बोर्ड हम मरहबा दान देन अने आद इच्छदा आद ईशान मी अने ए हुलूम के रस्मियातुगा वरब बोर्ड का में बारों फावरी खबरे ए में मी हुलूम के रस्मियात हुकुर दूदत्तो එකන් ඔතී දත්තා දැන් අංගෙන් වෙරින් වරක් බිසි ගඩියෙන් අලුවනගේ හුකුරුදුවකි එන්නම සල්ගොන් මෙන්නම් එතන ගොස් කවුන්සිලර්ස් එතන බඩන් ඒක බෑවරුම කිවර මොහිම කමකම අලුවන් දෙකේ ඉංගේතෝ ආද අවුන් මම රස්මිය කො දැන් මේ රයිස් සුළුවා දෙවවත් මහර මොති දැන් අවුන් මම ඒ අවුන් මම ලිබේ වර බොඩ ශරෆේ මම රයිස් වඩා හුළුවා දෙවාති මම රාජ්‍ය රස ජමුරිය එහෙම මේ එවක්ස් දන්නවා දැන් අවුන් මම එදෙන් මම यासकिन बेफुल यासकिन रही तो इतना बड़ा के अंदर मुझे धोकर रस्मियात हम जब हम हुरिया काउंसलर ने आगोने के बड़ा नवाना कर देंगे ये हम दे हुकुर नमाता हुआ तो मोती ये बात हम जी मोती मेरे हुकुर दे रस्मियात को ना हम दे एजेंडा तैयार करे एजेंट तैयार करे मालूम में इस्सा कुरान दे डिप्यूटी इवेंट के कांत तक हम पूरे के इन गुस्ते बने ऑन में ना ये राइस वाला इवेंट का बात है राइस ऑफिया गुड़िया ऑन में इवेंट पूरे के अंदर नहीं आम का कहेंगे कोई आम सुधे में को डिप्यूटी में कम पूरे के गुस्ते बदें एजेंडा निम्न में हिस्सा को दें एजेंडा से बेफुन तो शुक्रिया बड़ा दे हम या को ऑन में काउंसिल बरब बड़ा और जमामंद बेनफे का में किट फैसिलिटी होलुम विस तो ये मसे कहते हैं सागौन में मी यानी एग्रीकल्चर एनिमल वेलफेयर मी मिनिस्ट्री गुलिगे हमारा 12 बगे इंदा मसे कहता दिन आगोन में बादानी 1 नवंबर हुलवादा
එතන හුළුවා එතන ඒ ටාගට් මසකම කරන්නේ වර ටයිට් ටාගට් හැනම්ස් මේ කිය අගොන් මේ මුල කවුන්සිල් සර බේනවා කම මේ මගම තීර බලාත ගෙන්දමකි හැමෙම එකමට්ටක කුරංජ මසකත අගොන්ම වර අගොන් මේ ටීම් නගාගෙන වර 12 මාසක බගෙන්ද මියදු සම හින්දුන සාගොන් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් මීටින්ස් බේවණු දැන් ඒවා සිස්සක් කොදන එරස්මියත් වෙස් මේ ශරෆර් කොද්දෙන් මේ වඩා ගන්න අගොන් මේ රයිස එදේන කම මේ මොත මේ දුන් ගොතන් කම එම මේ අගොන් මේ මසක මුකන සරකාර ගොලිගෙන් මුරිහම් ගොලිගෙන් මාකේ අගොන් දෙකේ තුක ගොලිගෙන් එක්කොන් කොරා කන්තත්තකි වර කාමයක් කන්තත්තක මෙහතන අගොන් හවාසුර සවර ගොලිගෙන් එම්මේ එක්කොන් ඕනිම මිහිර කන්තත්තක එත සමාන කුණුපරි කන්තත්ත මියද එක්වරිකන් ඉස්කුරුමු අබ කන්තත් හාසිය කරේවම කාමස් ඒගොතු මේ කෙර්ෂට ගේ සම අගොන් මේ අගොන් මේ හවාලුවේ හැම මේ බිමක එදුම හැම වගුතු සරකාර මේ හැම ජසාදින් ෆහා කරහම ඒ සරකාරගේ ස්වරබඩ රයිතුන්ගේ මිහබඩ කම්බඩ සරකාර ස්වරබඩ කම්බඩ මේ අධ්‍යාසක කවුන්සිල් के රයිතුන ජවාබ්දාරි වන්ති බෙම කාරින් මස කර පරතවර අගොන් මේ ස්වර බේනවා කම එහෙම ඒගොත දෙෆරාතුන් ගොලින් හොරියක හැම ජීගන් දියුම මියද කෙර්ෂට ඉරාදු කරේ බිල්ඩුවක මෙදනි එහෙම එකෙන් නම්බර් හොළුව මසකෙම කරන දෙන් අගොන් හැම තිබේෆුන්ගේ හිතරකම වෙන වහන අගොන් වර බාර හිතරකම කමාල් ගොන් හැම ඉදේන මේ කුරියත්තන ගම් මේ හිතරකම තිබේෆුන්ගේ කමිටි දවස් එහෙම ඒවාක සම හිස්සා කොල අගොන් නියත then එබැවින් හිස්සා කොලම් බේනවා මේ පාකිස්තාන්ට දිනමුග මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මිනිස්ට්‍රි ගබෙන් අගොන් මෙන්න වර හැම strict instruction and asa ego ikotum vejja mehar maalega asa evves mihaka pakistan udave e magon men mi agon deke kotuga e instruction asen gotaki aswara dati goten asuga mi man city hingum gadi hindan hingum gaves misaka diplomats ke kare baawada tare eves mehar ayaktu gotun udave minister kare bawa sam udave egotam mehar oti as evves kamaka diken wane එම අලගොන් මේ අවින්දකේ කොතුක මේ හැම අලගොන් මේ විස්නාන්ජේ කමකම අලගොන්ඩ ෆෙන්ඩනි මේ කම ගහම මේ මස් ඒරියා තක කොම්ම ගම එක සොරේ හැම මේ ඒ ගම හින්ගාරක හුන්න ඉජරා තක ෆුරෙම කරන්ජේ එම අලගොන් මේ අලගොන්ඩ ඩිපියුටි මේ මසේ පුරාණ මේ කම කබාතෝ හැම මිහින්තෝ දෙම හැම ඔන්නම්වි අලගොන් මසේ කරම දානවා දන්න තිබෙෆුන් හියාද සෝදාන් බයන මේ කමක කිනත අමල් කරම් වේ මුරියජ ෆොහෙලම් විතෝ මෙහර වාකේ මිහාර කොතුම් වෙජ්ජාම ඔති මේ මිනිස්ටර් කාර්යසන බේවෙන නුකුලෙන්දට කොහොන්න කුජ්ජක තංකොලෙන් උදෙවෙන් මෙහර මාලේ එකම කොනුකුල මෙහර මාලේ හාදසුර ගොතුන් නුකුලෙන්දට කොහොන්න කුජ්ජක තංකොලෙන් උදේ ගොත උතම කීසම බරත් දතිකමක වඩයි කිහිනේ නුහිගේ මියකෝ සාකොතම දුෆදාදෙන් ගෙන්දානි අම මීමුනි ප්‍රැක්ටිකල් කො බදාරුග මිහව දති වඳුක මස්සලේ කරේ මියන්නනි අලගොන් සගබෝ කරන් මාලේක පාකින් කන්දත්තව ගහම ඕපන් ස්පේස් එක හුන්නන්ජේ එම්මන පාකොල් දා දෙවෙන් සඳ හුන්නන්ජේ හාසුක ස්කූතකාරී අජිමිත් කන්දකාරී හනවස් මේක දෙකොල විශ්නජ කන්ත හුරුමා කවණම් මේ තිබෙන ගියාලෙන් හොද මේ කමුග තිබෙන ගියාද කොත බද මේ කන්ස නාසිමා එච්ච විදාලව දැන් කන්ස දායිමන එච්ච විදාලව शुक्रिया मी अने कोम्मे सबब का हेदिकम वीएसएस मिहार पाकिस लट सुट्टा अने सरकार नु निम्मा फेनि मुमेंगे de ehennam me demme tividal ambassadors ministers mi parking slots mi kiya ki kuya de tandan kam kar gon gabden kor ehwima kuya de tandan amdani hodam mi vikka parking slots karne ge huttoi enkam algon gabu korane ehma mi kam mi nukore wen kam kar gon no deke ehme ewaka dannawali shukriya city gonnani enun evs kotaka vesnu devene වරහම ලිමිට් එක්කම හුට්ටුවා ෆෙති එක්කම නේ සිටි ගෙන්න එහෙම ගවන්න මෙතෙන්ද සිටි කවුසදයි මන්නද මේ අරුණ साफ को मैं सिटी ऐसे इन्होंने माले सिटी पार्किंग तो आदे माल सिटी पार्किंग माल सिटी के पार्किंग वेज्जे मेहर सम इवलान को ගෙන්නොත් ඔලනේ HDC පාකින් වික්කුමෝකන්ත ෆෂා ඔලනේ හැමෙම මාලි සිටියෙන් ඇසෙන් සිටියේ වෙජ්ජියා මුන් ඒගමානක වෙස්ටර්න් එක ගොත වියෆාරි උසෝදුම් පාකින් නොවික් කියන දෙත අවුන්ඩෙන් ඉෆින් ගොත
mi asna magmatige evves kame HDC kanu kurevene gaanu gunafagoto miyoto algonmatu budget netani algon mem kanu komiti ben algon menge gaanu batamja eta horiha magota ki mi hasuma city ge zimma hori magota ke miha ruwes bandorse mita zimma hori kantata ke ase be funda kanu kame astuga no kurevene deputy me algon kiada mita me amiga yulanu ga mi ane amuko miko kofen yudana mine male magutogga amuko beenuma onna jaga kode maguta beenun kun goda tiffa wati eki farattukun zaruri beenuntaka ulottokka malege tantana gos waguti gotum paakkurana jage nodubun goda tikan hallu kurma magufe kurmasha emme arayitunna hama gotegga magutugga amu jagata beenun hife gota kankam fahi kurma miharu fashafa muhim masakkatu gotere ngala fiyewala gotum 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ದೋಂ ಫಿಶ್ಗೆ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಲೆಗೆ ಎವ್ವೆ ಸರಹದ್ ದೆಗ್ಗ ಪಾಕಿನ್ಸ್ ಲೋಟೆ ಕುಯ್ಯ ನುವತ ಎನೂಗಸ್ ಗೊತಕ ದಿನು ಹುಟ್ಟಾದುಮ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಗಾಫಾ ವಾಕಂ ಆಮುಕೋ ಅಂಗ ಯುದಾನ್ ಕೊರಮೆ ಅದಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿತಾರಿ ಆಮೆ ಕುಯ್ಯ ದೂಕಫ ವಸ್ದರ್ತೋಗೆ ಮುದ್ದತವಂ ಎಜಾಗತವ್ವೆಸ್ ಎಫದಾ ನುವತ ಎನೂ ಗೊತಕವ್ವೆಸ್ ದೂ ನುಕುರುಮವ್ವೆಸ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಗಾಫಾ ವಾನವಾಕ ದನ್ನವ ema evves kotaka evves hagagga evves beenumaka e slote nudevena wahaka oti sfaakof mi agon table cover mi ars mahama mudiage ngaso city abe mi harus mi mudiage kari amaj sadere kya ekam mi har ekotom utumun agon mena kare denen etantan ko kamana kureve nei oti amukanga udanu ko agon mena anga hamot heima ama ayman ne vidalo fada maada city ge magutoga ama kame koranyama maada city ki gaanu sasi banata vejja maada vedima hulumade ema HDC ka evvasata gaanu nimuteren kura kame tanu ke mona agon mena engena sekanu kurare sasu maada city engena ema agon deke to e mona kurevena kame no asu mare mu kura kaso ko mare udana vidige mona ke kame no kurevena ka agon deke ne de council deke gota de council bisnawafa dengana council badda moti be hiyalan otiya de war bode de me kam gai mihar city kotum agon men evs dot itura ka mitano du koreven evs kamege wa dannawa den tibe fun hiyalan ha benu me kam ga agon dengana do ka agon edeni tibe fun me kam ga agon hiyalan aron deputy me chevi dalon mi city anna medur kurve sababu eka zimmana ganaka malgodu kagu korne මෙමස්තල එජෙන්ඩා කුරවන්තෝ දැන් අන්න කවුන්සිල් බද්දලෝම adon agenda koldana tibe apunge yada mashwara enge tam dengana do kam yad mihama maduma ta ka hissa kolde ade den mi goto ituru kamene tuma gon jasan man warbad shukra de barda war bajar do